Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu bihangange muri CNDD-FDD, aho ibara ryaba rigiye kugwa umwanya wari wose, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yikureho abantu bose bashatse kumutembagaza ku butegetsi bafatikanije na General Alengiyome Bunyoni, nabo bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi kugira ngo bapfunguze General Alengiyome Bunyoni. Twarabahaye ejo amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba kwa General Silas Ntigurirwa, aho abapolisi ndetse n'abasoda baturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu bashitse ku rugo rwa Silas Ntigurirwa bakarukikuza, barangiza bagakora ibintu bihambaye cyane, aho bahise binjira mu nzu n'imbwa zisaka bagakora ibintu bitangaje cyane, aho benshi bavuga ko byanze bikunze General Silas Ntigurirwa nawe yaba agiye gufatwa agapfungwa nk'uko byagendeye mugenzi we General Alengiyome Bunyoni, ariko byose imbarutso ikaba ari urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni, kuko Bunyoni yaravuze ko wamuburiye amuhamagaye kuri telefoni ari General Silas Ntigurirwa. Ibyahise bishavuza Perezida Evariste Ndayishimiye, akabona ko yamugambaniye ku buryo bukomeye cyane, kuko Ndayishimiye we yashakaga guhita agandagura General Alengiyome Bunyoni, ariko Silas Ntigurirwa aramuburira hakiri kare, bituma iryo bara ritagwa. Ibyahise bikiza General Alengiyome Bunyoni. Mu rubanza rwa General Alengiyome Bunyoni amaze gutanga umuco akemeza ko Silas Ntigurirwa ari we wamuburiye, ibintu byahise bikomera cyane kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yiyumvira kumufata akamupfunga. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amukorere inemetanya nk'uko yarikoreye General Alengiyome Bunyoni. Ku munsi w'ejo abapolisi n'abasoda bavuye ku kirimba c'umukuru w'igihugu bafise imbwa zishika barishikiye mu rugo rwa General Silas Ntigurirwa bagira ibyo bahasanga, ndetse birateye ubwoba. Turi buze kugaruka ko mwido nido y'aya makuru. Icyatangaje benshi ndetse kikanabereka ko byanze bikunze ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ari intambara ikomeye cyane iriko irabera mu bihangange, nuko ku munsi wa none mu gatondo ka kare cyane abapolisi ndetse n'abasoda batari bake bitwaje ibibwa bisaka nk'abari bari kwa General Silas Ntigurirwa bazindutse bakikuza urugo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho bagiye gusaka mu iki gitondo n'ubu bakaba bakiriyo. Hakaba hari byinshi bimaze kuhatorwa kandi biteye ubwoba, nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido y'amakuru, aho tuza kubaha amakuru ahambaye cyane twakuye mu iperereza ry'u Burundi, kuko naho ibi byose biriko biraba, ariko biriko biraba mu kinyegero gikomeye cyane, ku buryo badashaka ko abarundi bato bato ndetse n'abarundi batandukanye batuye mu makaritsiye abategetsi batuyemo babitahura, kuko kwa General Silas Ntigurirwa byakozwe mu ijoro, mu gihe ku munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi byakozwe mu gatondo ka kare ata abantu baratangura gutambuka. Ibi nyine bikaba byerekana ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibihangange naho bariko baranyinyurana, ariko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ntibereke abarundi ibiriko biraba, kandi kugira ngo ntibereke ibintu bitangaje biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru, aho muza kumenya byinshi bihambaye cyane kandi biteye ubwoba, byerekana ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi bibabaje kandi byanze bikunze bishobora gutera inkurika zikomeye cyane.
turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane nayo adahumuriza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje kwaka viza ngo ajye mu gihugu ca Amerika ariko bikarangira bayimwimye bamubwiye ko impamvu yatanze itumvikana. Ibi byose byahise bishimangira umubano mubi uri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byose bikaba bituruka ku butegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi buriko burahohotera agateka kazina muntu kandi bukaba buriko barakora amakosa akomeye cyane, harimwo ubwicanyi ndetse no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru, aho muza kumenya byinshi bihambaye cyane byinyegeje inyuma ndetse n'icyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zima viza Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwinjira ku butaka bwa Amerika. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tubatabye rero mbere yuko tubabwira ibiriko biraba umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ndetse n'ibyaraye bibaye kwa General Silas Ntigurirwa, reka tubanze tubabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye yimwe viza imwemerera kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byatunguye abatari bakeya, ariko abarundi bamwe n'abandi bakavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze kwima Perezida viza kuko bigiye gutuma amafaranga atari make kugendera muri urwo rugendo agira ibindi akora. Amakuru yizewe dukesha abari mu bushorishori bw'umugambwe CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi aravuga ko muri iki cyumweru Perezida Evariste Ndayishimiye yimwe viza imwemerera kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Ndayishimiye yasobanuririwe ko impamvu y'urugendo yatanze itumvikana kuko inama yashakaga kujyamo ireba umukozi muto cyane muri Minisiteri y'Ubuhinzi ni na minisiteri cyangwa uri ku minisiteri cyangwa uri ku rwego rwo hasi cyangwa rwa dogiteri wemerewe kujya muri iyo nama. Akaba ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe zanze guha uruhusha rwemerera Ndayishimiye kwinjira ku butaka bwa Amerika. Perezida Ndayishimiye abonye impamvu yatanze yemwe agaciro yahimbye ko yifuza kuzabonana na Perezida Joe Biden, ariko nabyo ambasade ya Amerika i Bujumbura ibitera utwatsi. General Neva yamenyesheje ko Perezida wa Amerika adatunguzwa gahunda kuko abifuza kumubona babisaba mbere bakemererwa cyangwa bagahakanirwa kumubona. Uko byagenda kose ntago ari ibintu byihutirwa. Ntibikunze kubaho ko Perezida w'igihugu ukiri ku butegetsi yimwa viza yo kujya mu kindi gihugu. Ibi biragaragaza rero isura y'umubano mubi uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri kino gihe ubutegetsi bwa Ndayishimiye buregwa igiturire, ubwicanyi n'indi mikorere igiye koreka igihugu cy'u Burundi. Abazi gutebya bagize bati kubuza Neva kujya muri Amerika u Burundi bubyungukiyemo kuko akavagari k'amadolari yari kugenda kuri urwo rugendo rwe azifashishwa mu bindi, cyane cyane ko icyo gihugu gifise ikibazo gikomeye cyane cy'amafaranga mvamakungu. Benshi bati rwose abimye uruhusha rwo kujya muri Amerika Perezida Evariste Ndayishimiye bakoze cyane. Tugaruke ku makuru arabana n'ibiriko biraba mu bihangange bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo kababwiye ko igipfo cy'abapolisi ndetse n'abasoda bari ku rugo rwa General Silas Ntigurirwa, aho bariko barasaka bafise imbwa zisaka, kandi bikaboneka neza ko bagiye bitwaje ibigwanisho biremereye. Amakuru adushikira aravuga ko bahatoye ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba, byerekana ko koko hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bahatoye imbunda nini ndetse n'intoya, bahatora n'amasasu atari makeya, ndetse bahatora n'igisanduku cy'amagrenade. Aya nyine akaba ari amakuru adushikira ava mu nzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose bikaba byaragiye bitwawe, ariko igitangaje kandi kirateye ubwoba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko y'uko bamusaka ariko ko batigera bamukoraho. Ibi nyine bikerekana ko bariko baragirana umwumvikano hagati yabo kugira ngo bakomeze ubutegetsi, mu gihe Silas Ntigurirwa avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarondeye gusambura umugambwe n'igihugu kandi akaba amaze kubigeraho. Akaba ariyo mpamvu we avuga ko ashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko Ndayishimiye nanone
akabona ko gupfunga General Silas Ntigurirwa na General Guillaume Bunyoni icyarimwe wabura umutwaro ukomeye cyane kuri leta yiwe, akabona ko bitamworohera ahubwo we akaba ari gukora igikorwa cyo kubatera ubwoba kandi no guhagarika ibyo bariko barategura. Ibyo bikimara kuba mu gatondo kuno munsi naho ibintu ntibyoroshe ku rugo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora. Mu gitondo ca kare igipfo c'abapolisi ndetse n'abasoda baturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu barakikuje urugo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Bakimara kurukikuza abacungera umutekano Reveriyano Ndikuriyo babajije ibyo barimo, bahita babereka uruhushya bahawe n'umukuru w'igihugu rwo kuza gusaka umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ariko kwa Reveriyano Ndikuriyo naho bahinjiye nta kintu kimwe babashije kuhatora kidateye ubwoba cyerekana ko hari kudeta yari iriko irategurwa, ariko bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi nta muntu n'umwe yizeye, yaba mu bamwegereye ndetse n'abatamwegereye, kuko avuga ko abenshi bamuhenda kandi bikaba bimaze no kugaragara kuko ibyo Bunyoni yatangarije mu rubanza rwe birateye ubwoba kandi birerekana neza ko mu gihugu c'u Burundi hari icyuka kibi cyane cyane mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD. General Guillaume Bunyoni ubwe yaravuze ngo ntago ari kurondera abakoroneri batagaba n'ingabo n'imwe ndetse n'abandi bari aho baciriritse ngo mufashe gutembagaza ubutegetsi, ahubwo we avuga ko afise abajenerali bacuditse cyane ari we yari kwifashisha kugira ngo atembagaze ubutegetsi. Muri ibyo yagiye avuga, yagiye atanga amazina menshi atandukanye, aho yagiye isaba ko parike yazana ayo mazina yagiye avuga mu rubanza kugira ngo bagire ibyo bababaza ndetse n'ibyo basobanura ku biriko biraba. Ubu bavuze harimo General Silas Ntigurirwa ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo n'abandi benshi batandukanye, ariko icyatangaje abatari bake ni uko ibyo bitigeze bikorwa. Akaba ariyo niyo mpamvu bemeza ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba cyane cyane ibiri kuba mu bihangange bya CNDD-FDD. Akaba ariyo mpamvu benshi bahamya ko ariyo mpamvu igihugu c'u Burundi kitigera gitera imbere, kuko kirahora mu njyane zidashira kandi biraboneka neza ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi bidashobora guhagarara. Nyuma y'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo asaswe, hari amajambo ateye ubwoba kandi yuzuyemwo agashavu yatangaje, icyatumye benshi bibaza ko ibintu bitaba bigiye koroha. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yabwiye abari baje kumusaka, arababwira ati ibi muriko murakora ahangaha ntimwibaze ko n'uwabatumye bitazamukorerwa, ibyo mwakoze ahandi ntimwibaze ko namwe bitazabakorerwa. Yavuze ko uwo muntu wabatumye byanze bikunze nawe ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane mu minsi iri imbere. Uyu yavugaga nta wundi ni General Evariste Ndayishimiye, kuko abaje gusaka umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo baje baturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho baje bahawe uruhusha na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi muri abo baje kumusaka abakaba harimwo ucungera umutekano Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo bwihariye. Akaba ariyo mpamvu Reveriyano Ndikuriyo yatanze gasopo ya nyuma akavuga ko atamuntu akeneye mu rugo rwiwe, ko ntaco yibye baza kumusaka. Akaba ari amakuru tukibandanya kubatohoreza. Wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.